Ndabipfuriza umugoroba mwiza nshuti banywanyi ibiganiro byacu murereye hose hirya no hino ku isi ababana natwe gatanu kuri ndambonesha kure yacu nayo yanyu ya Burundi News TV mwese ndabaramukije kandi nabahaye ikaze turi ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki 19 z'ukwezi k'umunani umwaka 2024 turagarutse mu idonido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa ngaha by'umwihariko mu gisagara cy'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'andi hagiye hatandukanye ariko kandi tunagaruka ku makuru akomeje kugenda anavugwa hirya no hino ku isi. Ikaze turebere hamwe rero ingingo nkuru z'amakuru akomeje kugenda avuga turaza no kugenda twibandaho. Turaza kuyahera nga mu gihugu cy'u Burundi rero by'umwihariko akomeje kugenda hagaragara kutumvikana hagati y'abategetsi bakomeye cyane b'iki gihugu nyuma y'icyemezo cyafashwe aho hirya no hino ku isi imiryango igiye itandukanye iharanira agateka kazina muntu ndetse n'imiryango mpuzamakungu ikomeje kugenda irashimangira yuko bakomeje kubabazwa n'imbonerakure cyangwa se urubyiruko bakomeje kugenda bohereza mu mbonerakure kugira ngo babashe kuba guhabwa imyimenyerezo ikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi babashe kuba boherezwa ngaha muri kino gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nyuma y'uko hamaze imisi hari amakuru yagiye hanze avuga yuko haba hatanguye gahunda y'uko hari abasirikare bagomba kwinjira muri Kongo baturutse mu gihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo bafatanye muri operation zikomeye cyane zo kugira ico bakora by'umwihariko mu bikorwa bigendanye no guhangana n'umuhari wa M23 ukomeje kugenda wigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hamaze kugenda amenyekana amakuru menshi cyane rero agendanye n'icyo gikorwa ariko kandi kikaba kiriko kiranateza umwuka mubi hagati y'abategetsi bakuru ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi. Usanzwe ari umuyobozi w'ingabo ngaha muri kino gihugu muri iki gihugu cy'u Burundi afatanyije n'uyoboye umugambwe uri ku butegetsi cyangwa se umunyamabanga mukuru Reverien Ndikuriyo rero ndetse na Prime Niyongabo usanzwe ari umuyobozi w'ingabo z'u Burundi cyangwa se ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi bakomeje kugenda batumvikana neza na General Neva nyuma y'uko hari amakuru dufise avuga yuko General Neva yaba ashira imbaraga nyinshi cyane mu kurungika ugwarukanga muri Kongo kugira ngo babashe kuba rujya kugwana ingwano zananiwe kugenda zishira cyane mu bice bigiye bitandukanye mu burasirazuba bw'icyo gihugu cyangwa se muri Nord Kivu kuko amakuru akomeza kugenda aradusomera ariko kandi bakaba babigenza gutyo cyangwa se General Neva abikora atyo mu gihe ngo hariho amahera menshi aronka kuri buri musirikare wese arungitse. Ibi kandi ngo ntago ari yabyumvikana na bagenzi biwe nyuma y'uko bamaze kugenda baramutahura yuko ayo mahera ayikubitira umufuka cyangwa se akayajyana mu ibanki ziwe mu makonti yiwe akaba nta kindi kintu ashobora kuba yafasha abo bagenzi biwe basanzwe bafatanyije mu kurongora icyo gihugu. Ibyo byose biriko birababaza rero by'umwihariko abasirikare ndetse n'abayobozi bakaba batangiye kugenda bagumura abasirikare ndetse no mu nzego ntoya mu rwego kugira ngo hataboneka abandi basirikare bajyanwa ngaho muri ico gihugu. Mu gisagara ca Bujumbura rero niho hakomeje kugenda hibasirwa hanagaragara bamwe mu bagwayi bakomeye cyane basanzwe bari kugaragaraho iyi ndwara izwi nk'ubushita bw'inkende cyangwa se ibihara by'inkende izwi nka monkeypox nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa aho turaza kugoroka ku buryo abagwayi bayo bakomeza kugenda bitabwaho kugeza bakize ndetse n'imbogamizi abanyagihugu ndetse n'abaganga bakomeza kugenda barahura nazo muri rusange. Turagaruka ku bikorwa bigiye bitandukanye mu ntambara iriko irahuza igihugu cya Ukraine kiyobowe na Perezida Vladimir Zelensky ndetse na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin dore ko intambara ziriko zirabera imbere mu gihugu cy'Uburusiya rero nyuma y'uko igihugu cy'Uburusiya gitewe mu buryo nacyo kitari kiteguye akari ibyo bitero bya mbere byibasiye iki gihugu kuva intambara ya kabiri y'isi ya kabiri yarangira. Ubu rero by'umwihariko hakaba hitezwe ibindi bihe bidasanzwe ariko kandi amakuru dufise akaba ashimangira yuko igihugu cya Ukraine gikomeje kugenda gikora amateka ngo cyaba cyongeye kwangiza ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye imbere muri kino gihugu cy'Uburusiya. Turagaruka kandi ku bindi bikorwa bigiye bitandukanye haba muri Kongo ndetse no hirya no hino ku isi. Ndabifuriza umugoroba mwiza nshuti banywanyi ibiganiro byacu mwebwe mubana natwe gatanu kuri gatanu nyene. Ndabaramukije rero aho muherereye hose abadukurikira bari hano mu gihugu cy'u Burundi mu bisagara bigiye bitandukanye mu makomine agiye atandukanye mwese twifurije kumererwa neza cyane twifuriza kuzaronka ibyiza byose muri iyi ndwi twatanguye tubabwira ngo amahoro y'Imana azobane namwe mu byo mukora byose. Kuri wowe kandi utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye ndakwifuriza gukomera ndetse no kwihangana nkubwira ngo nyamuneka niba utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye
kwifuriza gukomera ndetse no kwihangana nkubwira ngo rwose Uwiteka akomeze akugirire neza cyane. Abadukurikira muri hano ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, haba hano mu burasirazuba bwo hagati, hano muri Afrika y'Amajyepfo ndetse no mu burengerazuba bwa Afrika, mu bihugu birimo nka za Burkina Faso, Mali, Gabon, za Nigeria ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, mwese ndabifuriza kumererwa neza cyane. Abadukurikira muherereye kandi hirya no hino ku isi ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese mbifurije ibihe byiza cyane. Turi kwa mbere ku itariki 19 Myandagaro mwaka wa 2024, mwese tubahaye ikaze mu biganiro byacu. Ari ubwa mbere ushitse ngaha rero pisonda handitse sabone kugira ngo uce abana natwe 5 kuri 5 mu makuru akomeye cyane tuba turigenda turabagezaho, dore ko twifashisha abamenyesha makuru bagiye batandukanye basanzwe ari inzobere by'umwihariko mu bigendanye no gutohoza amakuru, ndetse gushika none tukaba tugenda tubagezaho byinshi cyane bigiye bitandukanye mu biko biravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyuma y'uko rero hamaze kugenda hamenyekana amabanga akomeye cyane ari gutegurwa n'abasanzwe barongoye CNDD-FDD ku bigendanye by'umwihariko n'imbonerakure zisanzwe zirungikwa nga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, hari amakuru ariko aravugwa yuko rero bamwe mu bategetsi ngaho muri icyo gihugu batariko kugenda by'umwihariko batariko kugenda bumvikana ku bikorwa bigiye bitandukanye, ndetse no ku buryo amafaranga aturuka muri Kongo iyo bayinjira hano muri icyo gihugu, ndetse bamwe bakaba ariko babaza irengero ryayo. Nyuma yo kutahamenya rero bakaba batangwa ibikorwa byo guca intege ibyifuzo bya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Nyuma y'uko rero hamaze kugera hamenyekana amakuru aturuka muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi avuga ko hano mu ntara y'Ibitoki no mu ntara zindi zigiye zitandukanye za Bururi, Bubanza, Cankuzo ndetse n'ahandi, by'umwihariko mu majyaruguru ashira uburengero bw'iki gihugu cy'u Burundi, ko nyine hari gukorerwa imyitozo y'igisirikare ihabwa imbonerakure by'umwihariko mbere y'uko zoherezwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biravugwa yuko rero abayobozi bagiye batandukanye bariko baratera utwatsi ndetse ngo batangiye guca intege abariko baramenyereza aba basirikare nk'uko biriko biratangazwa. Aya namwe mu mategeko rero yaje kugenda atangwa n'umuyobozi w'igisirikare ngaha mu gihugu cy'u Burundi, General Prime Niyongabo, uriko aravuguruza nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye muri iyi minsi, nyuma y'uko uyu mugabo umaze kugenda arafatwa nk'umutunzi nyine ngaha muri kino gihugu, ndetse na bagenzi biwe bamaze kugenda bamenya yuko amafaranga yose amadolari hava muri Kongo ata kintu na kimwe abasha kuba iyo kora, ahubwo ajya mu mufuko wose wa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Kuko kandi bikomeje kugenda bitangazwa, abaturage bo muri izi ntara zigiye zitandukanye bo ubwabo bakomeje kugenda bahamya aya makuru, banavuga yuko bafise ubwoba kubera imyitozo ikomeye cyane ikarishe iriko irahabwa abo bugorwaruka, ndetse bikanavugwa yuko noneho ubu ngubu botanguye kugenda babashiramo ku ngufu. Amakuru dufise kandi avuga yuko by'umwihariko ata mwana n'umwe ubarizwa by'umwihariko umubari ku butegetsi ujya wemererwa kuba yojyayo cyangwa se ngarungikwe muri Kongo ngo bo barasigara, ariko kandi amakuru akavuga yuko abandi biganjemo mu bwoko bw'abatutsi aribo babandanya kuba boherezwa muri icyo gihugu ca Kongo. Bagize bati hari gukorwa indi myitozo ikomeye cyane iri kuva ku rundi rwego. Mu gihe rero mu masaha yashize amakuru yadushikiraga cyangwa se yadusomiraga yavugaga yuko bariko bakorera ku bibuga bigiye bitandukanye by'imipira y'amaguru, haba mu ntara za Kibitoki ndetse n'ahandi. Binavuga yuko noneho ubu ngubu mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu hotanguye ibyo bikorwa, aho by'umwihariko ngo hari abahabwa iyi myitozo, harimo abiga kurasa ndetse abiga kurashisha imbunda, bityo abaturage bakaba bakomeza kugenda bavuga yuko nyine ngo bumva barasagura bikabatera ubwoba, ndetse abandi bakagenda bavuga yuko bafise ubwoba bw'uko ugiye muri Kongo ata muntu n'umwe ushobora kuba yogaruka. Barakomeza bavuga yuko kandi ngo bazamuka bakajya mu misozi igiye itandukanye, by'umwihariko muri za komine ya Buganda mu kuyigira y'imyitozo ndetse no kurasirayo, ariko kandi bakanagaruka ku bantu bakomeje kugenda baranapfirayo. Ikinyamakuru COS Medias Burundi cyanavuze ko kandi muri uko kwiga imbonerakure zituritse ibisasu birimo amagrenade, ibibombe ndetse no kurashisha imbunda zisanzwe, ariko kandi ubu tuvugana ngo hakaba hari amakuru avuga yuko hari n'indege zigiye zitandukanye zaturutse muri Kongo, indege zitagira abapilote zizwi nk'amadrone ziriko zirifashishwa muri izi
imbonerakure mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko zibashe kuba zakwiga imyitozo ifatika nyuma y'igitero gikomeye cyane bifuza kuzagaba cyo guhangana n'umuhari wa M23. Iki gitangazamakuru cya COS Medias Burundi dukesha iyi nkuru cyanatangaje ko kandi izi mbonerakure nyuma yo guhabwa ayo masomo mu mezi make cyane zitazoherezwa ahanga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. N'ubundi aha kandi hakaba harimo ikibazo gikomeye cyane. Abanyagihugu bavuga yuko babangamiwe n'uburyo myitozo ubwayo bidafatitse ibidafututse ndetse idafatika kuko uburyo n'ubundi bitababuza kuba bo kubitwa 5 kuri 5 baherezwa muri Kongo. N'ubundi ahasanzwe hari abandi basirikare b'u Burundi bagiye gufasha igisirikare cici gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange mu ntambara byanganyemo n'umuhari wa M23. Bamwe mu babyeyi baba bana bahabwa iriya myitozo barangiza bakoherezwa muri Kongo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Babwiye umumenyesha makuru wacu ko n'ubundi bangayikishijwe n'umutekano w'abana babo dore ko bafite amakuru yuko ata muntu numwe ugerayo ngo abashe kuba yogaruka. Bati turafise ubwoba bw'uko by'umwihariko bw'abana bacu, turabizi ko imbonerakure zagiye kurwana muri Kongo ariko zitigeze zigaruka. Birashoboka yuko rero by'umwihariko aba bacu nabo badashobora kuba bagaruka. Bavuze ko basanzwe bafise amakuru yuko by'umwihariko iyo ugiye muri Kongo utagaruka, ariko kandi bakavuga yuko leta y'u Burundi cyangwa se ababarizwa mu mbonerakure n'abarongoye CNDD-FDD ngo badaca babemerera yuko nyine ngo bagiye kurungikwa muri Kongo, ndetse bakanavuga yuko ibyo byose bitariho. Ni nako kandi twagerageje kuvugisha umwe mu bayobozi b'ishyaka rya CNDD-FDD mu ntara ya Cibitoke ndetse n'abahereye muri Cankuzo, Bururi ndetse na Kayanza, bahakana ayo makuru bivuye inyuma. Bavuga yuko by'umwihariko ibyo ngibyo atari ukuri. Ibi kandi bikomeje kugenda biteza impungenge ndetse by'umwihariko n'abatari bakeya bakaba bakomeje kugenda bibaza impamvu leta iriko irabihakana. Nyuma y'ibyo byose kandi hari amakuru avuga yuko rero abategetsi bakomeye cyane bariko baraca intege ibi bikorwa byo kongera kurungika abasirikare muri Kongo, nyuma y'uko gushika none ngo Kongo yoba yifuza abandi basirikare bashika ku 200,000 mu rwego kugira ngo babashe kwirundumurira bose ku muhari wa M23 babashe kuba bawuzonga ndetse banawuteshe umutwe. Inshuro nyinshi ingabo z'u Burundi zaragerageje kwinjira muri Kongo zahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye, ndetse gushika none zagiye zihabwa imisozi igiye itandukanye mu bihe bigiye bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo nyine zibashe kuba zocunga ibyo bice cyangwa se ziyashira ibirindiro, ariko kenshi zagiye zikubitwa n'abagwanyi ba M23. Nyamara benshi binjiranga muri Kongo babwiye yuko bagiye mu butumwa bw'amahoro, ariko kandi abandi bakabeshywa yuko bo bagiye hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye. Iki gihugu cy'u Burundi gisanzwe gifise abasirikare mu bice bigiye bitandukanye by'isi, haba muri Repubulika ya Centrafrique bafiseyo batayo, ndetse no muri Somalia bafiseyo izindi batayo nyinshi cyane, ndetse no muri Kongo ahasanzwe hari izindi batayo nyinshi. Icakora abavuga ku mpfu z'aba basirikare bavuga yuko abapfa cyane arabo muri Kongo, ndetse bikanavugwa yuko ubu noneho basigaye boherezwa ku mirongo y'urugamba atanumwe afise telefone, nyuma mu rwego rwo kugira ngo atazajya hagira umwe ushobora kuba yotanga amakuru y'ibibera ku rugamba. Ni kenshi kandi abategetsi bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi bagiye kugenda bahakana yuko by'umwihariko atabasirikare babo bari muri Kongo mu buryo butemewe, mu gihe bavugaga yuko abariyo bagiye kurwanya umuhari wa Red Tabara. Hariko abanyagihugu benshi twabashije kuba twovugisha bavuze yuko bafise ubwoba bw'uko n'ubundi iyo mihari baba ariko baragwanya ngo ubwayo n'ubundi nubwo isanzwe ikorera muri ivyo bihugu bafise ubwoba bw'uko ishobora kuzabatera ikaba yabagirira nabi, ikaba yokongera gusubiza igihugu cy'u Burundi mu bihe bidasanzwe. Nyamara General Neva siko abibona, mu gihe we akomeza kugenda aryoherwa n'amadolari ahabwa na mugenzi we wa Kongo Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, akaba mwene Etienne Tshisekedi, kuko amakuru akomeza kugenda hadusomera. Nyamara benshi bati Tshisekedi bamwe baramuzi abandi bamuzi igice. Uyu mutegetsi wagiye asimbuye ku butegetsi Joseph Kabila Kabange, ubu noneho amakuru yandi y'ibanga yamaze kugenda ashyirwa ahagaragara nuko by'umwihariko nyuma y'uko uyu Félix Tshisekedi yakomeje kugenda ashimangira ndetse anavuga yuko ibitero bikomeye cyane bya M23 ndetse na bamwe mu bantu bafite mu kuboko gukomeye cyane, ndetse na bamwe mu bagerageje n'ubundi kubaka AFC ibarizwamo Colonel Nanga wari usanzwe ari umutoni ari n'umunywanyi wa Joseph Kabila, ngo byose byaba biri inyuma ya Joseph Kabila wigeze kuyobora icyo gihugu.
Ibi byatumye rero urugo rwiwe rukomeza kugenda ruhura n'akaga gakomeye cyane, nyamara bikorwa mu gihe uyu mutegetsi atarakiri hano ku butaka bwa Kongo, dore yuko hamaze imisi havugwa yuko rero yoba yaragiye ngaha muri hano muri Afurika y'Epfo mu bikorwa bigendanye no gukurikirana amasomo. Amakuru y'ibanga yamaze kugenda ashyirwa ahagaragara rero na bamwe mu basirikare by'umwihariko barinda General Neva, bavuga yuko General Neva aherutse kuganira na mugenzi wiwe wa Kongo, maze amuganiriza ko Tshisekedi ngo yoba afise ubwoba bwinshi bw'uyu mugabo wo waragiye muri Afurika y'Epfo akaba atazi ibyo ahugiyemo, ndetse avuga yuko ngo iyo yifuza icyo yakora. General Neva rero ngo yamugera inama yo kuzashaka uburyo yomuhitana cyangwa se yomurangiza mu rwego rwo kugira ngo habashe kurebwa nyine uburyo bwo kwikiza ibyo bikorwa byose, ndetse n'uwo mugabo Joseph Kabila. Inshuro nyinshi uyu mugabo yashyizwe ku kiranguzo hanyuma ahirwa bukwara, ariko byose biranga birananira kugira ngo abe yafatwa. Nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, leta ya Kongo yabashije kumwiyenzaho kenshi, ndetse igerageza no gutera ibitero ku rugo rwiwe ndetse no ku barinzi biwe, ariko kandi hiyongeraho ibindi bikorwa bigiye bitandukanye byagiye bikorerwa ishyaka ryiwe, ariko kandi byose bikomeza kugenda bimusiga ahagaze. Ubu amakuru akomeza kugenda ahari anagaragara rero nuko Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nyuma yo kugerageza guhiga bukware bamwe mu bayobozi ba M23, ubu noneho ngo imbaraga ziwe zose afatanyije na General Neva urongoye igihugu cy'u Burundi, bose boba baragerageje gushaka kwivugana uyu wahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila Kabange. Kuko aya makuru kandi akomeza kugenda bivuga nuko by'umwihariko hari itsinda rikomeye cyane ngo ryo bajyaragerageje n'ubundi kugerageza gutanga ibitero bikomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bohitana Kabange. Havuzwa amakuru rero ko Joseph Kabila yari hafi kwicwa n'ubutegetsi bwa RDC bufashijwemo n'u Burundi, ariko kandi aza kurokorwa n'ikindi gihugu ngiye kukubwira. Igihugu cya Zimbabwe nicyo cyavuze ko by'umwihariko giheruka kuburizamo umugambi w'ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afatanyije na mugenzi we basanzwe ari abanywanyi bakomeye cyane w'igihugu cy'u Burundi wo kwivugana uwahoze ari perezida wa RDC, nk'uko iyi nkuru ikomeje kugenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ni mu gihe aba bategetsi bombi rero by'umwihariko bakomeza kugenda baba nk'agati gakubiranye, nyuma y'uko bivugwa yuko rero mu gihe Kongo yabikomeje kugenda itsegwa, Burundi nabwo bwoba buri mu kaga bitewe n'uko bworongetse abasirikare benshi ngaha muri kino gihugu ca Kongo. Ibi bigatuma rero bwana General Neva arongoye igihugu cy'u Burundi ndetse na mugenzi we wa Kongo bakora iyo bwabaga bagakora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba by'umwihariko bazi icyo cyo cyangwa se izo ngwano babashe kuba bozikuraho. Ahagana kwa gatanu rero wa kiriya cyumweru giheze nibwo iharare ku mugwa mukuru w'iki gihugu cya Zimbabwe hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa SADC. Iyi nama kandi by'umwihariko na Tshisekedi yarayitabiriye, kandi aya makuru akavuga ko uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yari yazanye n'itsinda ry'abakozi barenga 33 bo mu rwego rushinzwe ubutasi, ndetse ngo muri aba bose hakaba harimo maneko zigiye zitandukanye zaturutse ngaha mu gihugu cy'u Burundi, nazo kabuhariwe ku ruhando mpuzamahanga zisanzwe zifise ubumenyi bugiye bukomakomeye. Kuko aya makuru kandi akomeza kugenda abivuga nuko ririya tsinda ry'urwego rw'ubutasi muri RDC ndetse n'igihugu cy'u Burundi ryari ririmo ryitirira abacuruzi gusa bari mu mugambi wo kwica Joseph Kabila uhoze ari perezida wa RDC, ndetse na General John Numbi umaze igihe ahigishwa uruhindu n'ubutegetsi bwa Kinshasa nyuma y'uko ahunze iki gihugu. Uyu John Numbi rero nawe yigeze kurongora igipolisi cya muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. John Numbi nyine nk'uko nabimaze kubivuga yahoze akuriye igipolisi cya Repubulika ngaha mu gihugu cya Kongo, bikaba bimaze igihe binavuga ko kandi yaba ari muri iki gihugu ca Zimbabwe. Amakuru anavuga yuko kandi by'umwihariko ko Major General Christian Nyawera ukuriye ubutasi bwa RDC ndetse na bagenzi be baturutse mu gihugu cy'u Burundi ngo nibo bari bayoboye by'umwihariko iri tsinda ryari mu mugambi wo kwivugana uwahoze ari perezida wa Joseph Kabila. Bivuga ko kandi iri tsinda rikimara kugera muri Zimbabwe ryahise ryaka amacumbi muri hoteli zigera mu mahoteli ashika kuri 3 atandukanye hafi yaho by'umwihariko aho bahigaga bari bucumbike by'umwihariko. Ikindi kandi ngo iri tsinda ryanahinduraga imodoka bagendamo buri kanya kugira ngo by'umwihariko hatagira ubamenya cyangwa se ubasha kuba yotahura umugambi wabo. Aya makuru kandi yanemejwe na General John Numbi mu butumwa yatanze ku rukuta rwiwe rwa X yahoze yitwa Twitter. Yagize ati rutwitsi ariwe Tshisekedi
Tshisekedi amaze gutakaza mu buryo bw'ubushuti inshuti ze n'amamiliyari agerageza kwivugana uwahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila. Nanjye Fasi yibwiraga ko ibihugu bya SADC byataye urusoni nk'abavandimwe biwe nk'uko yakomeje kugenda bivuga. Yavuze ko bamaze gutahura umugambi umubisha w'abategetsi b'i Burundi ndetse n'aba Kongo, bamaze kumera nk'agati gakubiranye, aho ngo bakomeje kugenda bagerageza kuba bo kwivugana aba banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo. Bivuga ko na General Neva rero afise ubwoba bwinshi yuko by'umwihariko bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe na Kongo bashobora kuzahuza imbaraga n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi, maze bikaba byomukoraho. Akaba ariyo mpamvu bakomeje kugenda bafatanya mu bikorwa byo kwirwanaho. Inzego z'ubutasi muri Zimbabwe zivuga yuko zagize uruhare rero runini cyane mu kuburizamo umugambi wo kwica Joseph Kabila, kuko n'ubundi ngo bayobyaga uburari bwaho acumbitse, bityo bikacanganyikisha by'umwihariko izi ngabo za generali za Fati Tshisekedi, cyangwa se kunze kubivuga ngo ni Fati Beto. Ibi bibaye mu gihe kandi perezida Tshisekedi aheruka gutangaza ko Joseph Kabila akorana bizafi n'umuhari wa M23 ubarizwamo AFC ya Colonel Nanga, nubwo Joseph Kabila we yabinyomoje. Ibi byose bikomeje kugenda by'umwihariko bigaragaza uburyo perezida Tshisekedi akomeje kugenda atibama ndetse atakarizwa n'icyizere mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse no mu nshuti ziwe z'amahanga, nk'uko amakuru akomeza kugenda dusomera. Nyamara mu minsi iheze hari bamwe mu bandi basirikare bagiye batandukanye bahawe akayabo k'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kugira ngo babashe guhigisha uruhindu bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye bakuriye AFC, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugira bivuga. Ariko kandi ibyo byose birasa no nta kintu na kimwe byigeze bitanga, kuko abarimo Colonel Nanga n'abandi bagiye batandukanye barimo General Sultani Makenga na Wiringoma bahigishijwe uruhindu, maze uyu mutwe ushyira ku isoko koko utangira guhigwa bukware. Yemwe bagerageje no guturitsa inzu z'imitamwa ndetse n'amataje muri za Rucuro babaga bakeka ko baherereyemo, ariko byose iyo migambi za gupfa. Ubu noneho bigoye ko ngo abategetsi baherereye muri Canzo, ariko kandi naho kwagira ngo birasa naho bitashoboka kuko biba bisa no kwiyahura. Nyamara bwana Tshisekedi akomeza kugenda yigaragaza nk'uruvu, aho rimwe agaragaza neza ko ari mu murongo w'ibiganiro ndetse no kugarura amahoro muri Kongo, ariko mu rundi ruhande agakomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko ibyo ngibyo hatabirimo. Ibi byose bituma benshi batamugirira icyizere guhera ku bategetsi basanzwe bafatanya mu kurongora iki gihugu. Ni nako kandi mu gihugu cy'u Burundi naho bisa naho bakomeje kugenda bikururira abanzi batabarika bitewe n'ingabo barungiritse nga mu gihugu ca Kongo. Ibi byose kandi bikaba bikomeje kugenda bituma General Neva nawe ajya mu girahiro ndetse n'ubwoba bwinshi, afise ubwoba bw'uko by'umwihariko Lady Tabara umunsi izongera kugaba ibitero ishaka kuzifashisha bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, maze nabo bagatangira kubabaza ubu butegetsi bwa General Neva bwamaze gutanga imbaraga zabwo zose nga muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ndabashimiye mwese kuko mubana nanjye mu makuru n'ibiganiro mbategura ndetse nkanabagezaho hano kuri Ndondesha kure yacu, ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ari ubwa mbere uciye ngaha pisonda handitse sabone kugira ngo ucurarunga amakuru n'ibiganiro byacu. Twibanda kubijejwe mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mukomeze kugira umugoroba mwiza, twongere gusura mu masaha ari imbere.